Beli pi iwe pa iwe. Yang subhai pi saya kena amen faithful and true. Sisian part saya kena ka apologetic pateng. Ka pang ke ba ngi wan ra sa phim ta ka ngi ka de ka ne. Pang ka jing priang ya kominian bakhui. Bidan ki Catholic ki ba object bet ki ba ong kum ne ki ba kenok kum ne. Kalong ke ba bakala ba ki Catholic kim sya ya baro ban priang ya ka kominian bakhui. Yang sa sisien. Kalong ke ba bakala bagi Katolik kim sya ya baro ban priang ya ka kominian bakhui. Di penbuat ru kumne. Ya kami jong utrai yet lane ya jeng kawai utrai. De ban ple nakapanta baro. Ke ke ba ai hok ya ka balang Katolik. Ban long ke ba sarong ban kentait ya kiwe. Kejubab ya kane kalong. Ya kayu karis bakhui omla ban ple ya baro lane sya baro. Syua ba ubreu lane kabreu in yo priang ya ka kominian ka jinglong shitli. Kat ba kim patlong shitli bat kapalang Katolik kiwe kimla ban priang ya kayu karis bakhui. Ki Katolik kibut tik ya kata kanuksa kaba ladon hak Bible. What happening ki jinga per jongi. Ki Katolik ki itu ya ki weipat ki Kristan ki riunget. Ki pala syak pen baptis haka kerteng ukpa ukun bat sem bakui. Ara de ki ba pen baptis haka neka formula. Henrei ke jing priang ya ka Eucharist bakui. Kadai kadak ke bakrau tam jong ke jing yateli. Kemud ladang yang patlong ki bayateli ngimla ban priang ya ka Eucharist bakui lane ya ka kominian bakui. Lada ki Katolik kin ai ya kane ka kominian bakui. Kabalong ka jingateli haka jinget bat ke jing imniam. Ya kitu ki bompat don benta hakata ke jingateli kan long ka bom sisya bat ka bom hok na ka bang tangki Katolik ban lek ta. Kane kamde ke jing sarong. Kane ke jing ken po ya kiwe. Henrei kalong ke jing burom ya ke jing mut jongka. Ke jing yadei para Kristan pat ke jing yateli hau Yesus Kris. Kadawa ya ke jing yas ngau tu lang ha ke jing hikai. Jong ke jinget doctrinal unity. Katkum ke jing ong jong Paulus wei utrai ka wei ke jinget ka wei ke baptisma. Ephesus sau dekat san. Upalus upunan kam ya kaktin jinget kum ke jing batai ya kawai ke jing sisya. Kumba ulah thok hakini ki dekat. Na kam apostol long kaban rir khot nyau. Bun ba kileng dok kila priang ya ke jinget. Kasiti benikong sya Timotheus long kaban kong dekat ar. Ha Timotheus ukun ba sisya jonga ha ke jinget. Nata kajuk kasiti benikong sya Timotheus kalong kabalai dekat kendai. Idei ban bat skem ya ke jinget belapan pau da ublei da ke jinget tiblem ke pasungur. Ya ke ba ngilar uban siam haki wipat dekat jong ke jutang ke batmai kasiti jong wujud kalong kabalai kasiti sagi Galatia long kebenikong dekat Arpulai sya Titus long kebenikong dekat Sau kasiti paar sya Timotheus nang ta ka lenong ke ba ar jong kan ke siti khot ar siti benikong Timotheus long benikong khot sau iwei bat hendriu te hakane ka iwei Timotheus lenong ke sau khot iwei ban riu ba la thok kumne don iban lendet ya ka jinget
don ki ban lendet ya ka jinget. Lapan san penrang ba hakiktin ka jinget ka jing hikai pasisya ke bapi labut hok. Mut nisan ngerang ba hakaktin ka jinget bat ka jing hikai pasisya. Tidak ngilong ki babut ya kini. Nek hakaju ka jinget nget ya kaju nek haka jing san ke jing rang ba hakaktin kaktin ke jung blai pamut nanta ke jing hikai ki pasisya. Bat depan but hok yaki. Tidak kunta te kalong keng. Kalong keng. Dah basu tu lang bat ke jing kedau ibala kedau haneng. Kapen isyai badon ke jing adai bat kawai naki sakramen pamut ke baptisma. Bagi jing atili jong ke jinget takamut kawai ke jinget kane kawai ke rukom hikai. Mula tangi tang kawai ke jinget kawai ke rukom hikai tingilak ban ya snok lang ban kriang ke komunion pekui. Pada kini kebala hikai bun sin ka upol hakiwi pat ki benta. Tum kenuksa haka siti saki rom kalong keba kanriu kot kanriu. Ka siti sa ki korin beningkong siti beningkong si korin long keba iwei dekat sipau. Begini pula kawai nak kini. Siti sa ki korin long beningkong dekat sipau yang pulih kena kawai. Ngakan tu ya pi ko para ka kerteng utrai jing Yesus Kristus ban ya dei jing mut para ma pi ha ki e barok wat ya pai henre tu ya telilang kawai ke jing mut bat ke jing temu. Henre la ngilong ki pa ya pai ikum no ngine yok bentalang ha ke jing ya long kawai rekat pat ke jing ya pai. Di perkhat bah ya ki ba la thok ya ke bala thok ni bun sin ni ya wat benya ya ke bala thok andre ya ke bala thok atau ngi but ne em taga di gicing kili angta roman kanriu ban long u syakri jong Kris Jisu syaki gentil aka kam leng do jaga gospel blay nang bagai jing terwa jing kinyai ke gentil kan dup long kepada pediang hun bat ke bala pen kentang da umen sim bakui Nangta kasiti pecaga titi saki nong Filipi. Kalau nong keba ningkong dekat arpunyo. Titi saki Filipi nong keba ningkong dekat keba arpunyo. Ai baka rukom im jong pi kan ya dedur pada gospel ukris. Sengaw? Ai baka rukom im jong pi kan ya dedur pada gospel ukris. Baradang awan pej ya pi neng amuan pej kan ya sengaw syapang jong pi ba pi yang teli si men sim. Yang teli si men sim. Bat pi ya trei lang kawai na kabanta ka jinget ya ka gospel. Ka gospel kalong tang kawai atau nginget am akaju kerkom jinget. Ngelya sengaw ya kane tengi di benlong shitli kamen sim padnya trelang kawai nak manta kaju kejinget ya ka gospel anta kebaar di Filipi gelong kebaar khot aru ong kumne kependap yang ada kejing kemen tak kabayadon kaju kejingmut kaju kejing i kawai kamen sim bat kejingmut jing perkat yusngau Kene don kaju kejingmut, kaju kejing it, kawai kemen sim, pat kejingmut jing perkat. Ke kumta, ikini, dah kapalong kumne, nyalong tang kawai, nyalong sitili. Ting sa yo, bentalang keng, hakata ka komunion, ban nyalong sitili, ban nyalong tang kawai. Radang idang long kibaya pat kibaya pra kamolong Paulus ne. Ikum no ngilak ban ya priang ya kejinglong sitili. Radang priang ya kejinglong sitili. Itu ngin nom ya pacu. Ngin om ya pacu. Idang tang kawai ka tolong jong ke jinget. Ke jingat sing tu jumut kawai ka men sim.
kawai ka ketin, kawai ka gospel, wai ukpu, bat tang kawai ke jinga long kawai. Tenrei se Protestan nang ya persya biang susu bat ki keli bat ki ong kumne. Hanrei kane kampen sisya badon ke jinga dei ke babek hapdeng ke jinga teli haka jing hikai bat kayu kharis. Buan ki Kristan ki menjur halor ke jing don kam jong ke baptisma. Hanrei kim menjur halor ke jing long bat ke jing priang bun sin ya ka Holy Communion. Namar kata kalong ke bom syongnya bagi Katolik kin kentaj ya kiwei pat ki Kristan na ka jing kawai utrai lene paring yang the Lord's Supper. Namar baka balang Kristan barok kawai. Hadu menta kadang don ki jing ya per jing mut ki bakrau. Hapa don ki jing ya per ki bakrau kum kita. Dei ban don susu ki jing ya sya ke jing ya skutu ya kitu ki ba ya per jing mut. Ke jubab ya kane kalong nah ka jing pe jong ke Bible. Ke ai kepadai ban long. Ka kam kong san ban ya ka balong mentang. Ông nghe sin. Ke ai kepadai ban long. Ka kam kong san ban ya ka balong mentang. Ki Kristan sisya ki don ka jing ya per jumut halor ka Eucharist. Henrei kane kamut baki dei ban le kumta. Lane bakim don kam ban wat ya ka jing ya teli hakane kabenta kumbalong ha ki wepat. Itu kiba bat scam ya ki jinget kaba ki get pakadai ke jing sisya pat ke jing hikai tenrai ki ju sya kenok ha ki wei bakilong ki bom la bansya. Kumno ru. Ha kasi ti ben kong si ki korin long ka pasipau dukar ba kanriu but kalau long kadway dekat arpunyo aduk laipau u Paulus dan u Paul apostol Paul u pengisai ba u pej ya ka Eucharist bakut ba ka dalong ka met bet ka snam sisa jong Chris lek pule ya kane ti ben kong si ki korin ong biang ka lenong ka pasipau dekat kanriu but lenong ke bakadway kot arpunyo haduk laipau. Pinsiam hang tu ba u Paulus dan u Paul, apostol Paul. U damut sisya abu pej ya ke Eucharist, pokren sepang ke Eucharist, baka dalong kamet bet kesenam ba sisya Eucharist. Nomor kata kajing don sisya dan yang real presence. Kadai kebenta jong kejinget apostolik keba upol ula IT bat ula kentu ya kibriu ban priang dah kejinget hakejing pura jongka. Syuk hakaju kebenta ngiyo iru ba usngau kia capang kejinget teli hakejing hikai halor kamet ukris. Akan setiap ni kong si koren along ke ba ni cutway kat niaw kat kendai ula thok kum ne seki. Kaba ngadon ban ong mentah ngam ong ban yarok. Namar ki jingalang jong pi kim long setia ki ba mentoy. Henry ki ba sniu pen ban. Ningkong ngayok sngau ba haba pia kendu nakabenta ke jingalang don ki jinga pait hapdeng jong pi. Bat ngalam nget ya kata. Om ban se bandon jinga pai ja pedeng jong pi nang begitu kiba la tenju bat kiba sisya kindu pau sai kedar. Kino kibom sisya bat kino kiba sisya en pau. Dak badon ke jinga pai uong une u apostol Paul. Hadien ba ulah keren scam syapang ke jing don sisya jong Jisu hake Eucharis bukut. U Paulus uban ya ka jing ya teli. Haka si ti ben kong si koren nong ko ba si po kot kadru bat kan niau ula thok kum ne. Hato ka kuri jong ka jing kerku ka ba ngi kerku kamlong ka jing yo benta haka snam ukris. Bat hato kupu ya ubangi kedia umlong
kajing yok benta hakamet u Chris namarba ukpu ulong uwei mangi langi yabun ngi along kawai kamet namar ngi baro ngi yok benta na uwei ukpu tang kitu ba priang ya kene kajing hikai ngi la aban along kawai kini baro ki yahap lang kajing ateli ha kajing hikai kebaar kajing ateli ha kajing I balai pat kayu Chris kajing pej jong kepalang Katolik kalong kabasyong ha ka Bible. Don tang kawai kajinget bat kayu Chris. Kum kadak bat kajing penpau jong kane kajing teli ba dane ha kajing hikai. Kalong kamet bat kasnam sisa. Kata kajing teli ha kajing hikai ba ukpu ba di apostol kisim kalong sisa kamet ujisu berkawan dan kakuri ke bakisim kalong sisa kasnam tung Chris Paulus uhikai hangi ya kane pat kane yang don haka Bible haka city haka testament ke batamai ti kumta di don kejing teli kejing hikai tatangi bat ya kata kejing teli kejing hikai kejing long kamet pat kasnam basisa pat kane kade kejinget pala pediang kum kejing hikai jung Paul ngilaong telada don ubom nget yakane lada nget yakane dei ban yo benta bat pediang ya kayu Chris bakui Nalta berkut da kajing thok le jing ong jong uwei uri krau bishop Ignatius jong ke Antioch kisnem sispa sipo bad ula thok bad ula hikai bad ula patai kumne kane kamdei karkom tenrai kebapen sitom jong kibriu kebaki Katolik ila thau ban pensniu yakitu kibai sabar ong biang ngabha kane kamdei karkom tenrai kebapen sitom jong kibriu kane ya kibriu kebaki Katolik ila thau ban pensniu yakitu kibai sabar ban penlong yaki bakin ngaupo jan barok kikin hun Kristan idon kejinget ne kejing penbena jinget le creed ne confession kebapatai sai ya ka ai keba kata ka kenhun kanget da kejing mut jongka kadai ban kentat yakitu kibom menjur hakato kane kibenta laban kentu bru hang ni ya ka komunion bekoi kane kalong tang kejing kongu ya kerkom tenrai kebala IT naki apostol ken mau une u Ignatius jong ke Antioch lalong student jong u Polycarp lalong u senran jong u Yohanes apostol pat kini kilong kibiajan akalan jong ki senran lan ki apostol jong Jesu pat kani kami na une u bishop u Ignatius jong ke Antioch te ngin ong kumnopat ngi ki hadin ngi but ya ke egba lawan ter na di apostol bagi senran ki jongki bishop ki bamu mi teng ter hadin jongki di konmen ko para ladangim long kawai ke jingkai bet kawai ke jingye pada kawai jing priang ya ka doctrinal unity ringim don doctrinal unity ngim la ban priang ngi jing long opinion di konmen kepara nget pi as ngotu lawan ra ya pi na kasiti na kisiti jong Paulus apostol but ada u Paulus apostol usim bai sisa kane kalong kumta tongin ya but but ladap pi kibat sengap yang ki bom dei Katolik pi kwa ban yo priang lang ya kane ka komunion bakoi kamut ke jingalong kawai jingalong sitli pada Jesu nai pacu
one pie, pan maap nau Jisu, one pie, bat pidiang ya kaju ke jinget, bat pin sayo pentalang, au weu kepu, ka wei ka kuri. Try ni rap ya pi, besngap, yang bayai tu ya kane, atau umen simakut un nang yai pensai ke jimut jong pi, panang yai penslur ya pi, wan sya umet pa Jisu. Di tu try penyai pin ya pi, wan poi sya kajing sisa. Sekendu biang, sekeren biang, next.